Kaunti ya THIRIKARI nikanite kirore na thirikari nene na ngwataniro cia ANTU KIUMBE kenda gutigira Ekuru BARITU bakona untubutina mwari wa gwikinya cibitari mucemanio yura yotongeretwe ni nkadhaya ngabana Margaret Muthomi na Minister Ugima ndura kugachuya nibabanganitie mutaratara yura nende ukethirwe tumika kenda yo ambiria mwaka twitite Samuel Geshima na THIRIKARI ndeto hii Kaingi kigagwa kiri kinyamara kinene guchwira utungata mwekuru umurito rida agwatwa ithina ta ya kurua ndamu muno nturani ira itare ya kubina cibitari nene amwe nogu Ekuru babu ibakwirigirwa kuthirirwa kinyamara gikuru arua gukurukira mubango katika thirikari ya kaunti ya THIRIKARI na thirikari nene rungura mubango wa mobile mama kana mama amwe na kambuni ya Vodafone na gikundi ya Finders. Kwa hiyo mazungumzo tunataka kusaidia wamama wote wale wajawazito wakipatwa na kitu ile wanaona si ya kawaida. For example, vaginal bleeding ama uchungu isiyo ya pengine ya uzazi ama isiyo ya kawaida, wanaweza piga simu na wapate usaidizi mara moja. Kuna watapiga simu na watasaidiwa na our nurses, wale watawatumia gari, tunawaita community emergency drivers, ama ambulances zetu kuwafikisha kwa kliniki ama kurecommend mahali wanaweza pelekwa ndio wasaidike. Mbere tugwitikira na twauga njira mbega muno ya kwambiriria na tugaciuka twite gikundi kinene ukira kiria twina kio nikenda twaririria tumenya county government ya THIRIKARI ibati ni kuruthate nikenda tugwatanira na antuma national government mama. Kuringana na mwekuru wa gavana wa kaunti no Margaret Muthoni, mubango jo uraukegwo kiruta wira mwambirioni wa mwanka gujite ukanyithia ikuo bia tugenke kana bagina kumania na mathina makagita ukamata kana kagita ga uchiari. I'm very excited about this because it will help us reduce any maternal deaths or lose our children, and you know our health is our wealth. Soon hii project tutaileta iweze kuendelea na kusaidia watu wetu wa THIRIKARI. Nduraku ariuga ati ngwataniro no ikenda uteithio kuma kiri atongoria barabangi ba kaunti no ta MCA barabakaendekana gukurukia watho bwa kwarutha mubango jo kwambiria kuruta wira. Maundu mau monthe tukaria na tukigwatanira na atongoria metu His Excellency Governor Muthomi Njuki bamwe na atongoria ma siasa MCAs nikendo anamo no kumea kwina kamite ya ugima wa mwili ya county assembly no monka tuthie tugwatane pamoja nikendo na tukithie njira eno community cietu kana ntumetu ma THIRIKARI megwe makimenyaga na atatu kumarothera. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshima.